le bung thuma kan to pang kan ti kha nia army commando training ringot poin bung thum awa nsg le chevel kan lut man don lo chuwangin bung khat chu bona sangin naktu ka nsg kai noi thlurbing na tan kan mang don nia tuntrum chu thui lutuk lovin army commando training a more ibok don te ang rockcraft training in a kentel chu rock climbing canyon traversing with rope rappelling abseiling le slithering te nia rappelling le abseiling te slithering te hi chu artificial rock face anti mai lungsiam chopa kan practice mai thrina keiniang a harve chi hrim le a baibel dai bozonga har chi tan chuan anwam phiana ma se mun sang hlau chi hrim mi hring alo om ve theya ka thian te ho in fit deuh kha hetiang lampanga fit vaklo anom nuala ti tur tho ania wangin lau chung po ti angai miau sia rock climbing kan eina mun hi kan omna tanga motora darkar khatvel kalania muthuk na rem chang tin kan phur thei khop maya ma se angai te in kan instructor mangchang hre mem te chuan an lo chhut lok le sa diam aniang chu muthil tumrana bus kan han chuang chu beiseyang animi alo a then chu bus chunga invona turasiam thir khamphei pahnia chuan aninui saling le kong tluana a then chu alaya lulei vit zongin kan bungbuwa a then chu kan thutna si ta thu chungin kan kapkara kan lu kan da kong tluana darkar khachung rawa kong thui kati ber trumane a mun kan thlen chuan angai te bokin warming up kan han ti le a kholum lutuk noya hanin warm up le kher kha trul antimiau boxia to chen bek min ti tira solai thingkung so aveila matrangin hel tur alo thleng masa panga an chol theyang mitrom kai lo ho kal ro u an han tia kholum noya thlen masak tumin kantlan khurum rum maya in la fel deuh ho thleng masa ho po chol tak om chuang hleilowa kan bulvela thingkung somvel zet kan hel nuwa chuan chol hadamnan pusap sit up te kan han tilea duai main kan in warm up na sa in ka hria demoko yan ti hi training na vela minlo puitura regiment rang atanga sipai kal kho mania mani regiment puite tonfu chuan antrang kaizia ka hriat phana sa hle kan hanin folina amasa pali chuan rock climbing na tur meter za nivel chu in bing biletin kan pana akoutlanga safety rope vel minlo wa saktu te kanen chiang chu kan regiment tami te anlo ni reng mai an ho tu ber nco chuan minon ril rusa sa kabungat ngata chuta akoutlanga tang chuan report pein sir hruya wai thaturin commando in pe anjuktia instructor chuan zong ho chu ron wai ro se an han ti chuan kan wai tran ta rinain alo sang zek mai metar zavel zetalo nia zeilo fe po kanom ma se keini tribal kol thruya wai chunga pipu kan sui ram tina lo thin tan chuan anuam letling phian mai kan base kan thlen chuan instructor hovin min lo ngak le reng to athleng thlama sa piang kha an ha deuh ani mai push up sit up in ko ki chuan ti velte anitlang pui voi khata mi pali zel achukin achho theya in nga chung arei ve du khop mai acholam rock climbing tak tur chuan ahmasa pali miron ko chuaka carabiner tenen safety rope te anhan vua fela kan lon sa nang zel khan achung lama demokoi te chuan kan tlak dala safety rope chu anlo potmar ve zela angai te in lon turin commando ten in pe ti report an pek zo a chuan kan ma a khamsangoi panga chuan kan lon le tranta alo ha thla kem em maya metar nga lon po a hartral mayane mase kan regiment nco win min bek borna kha kala renga
ka safety rope chu omzenei devin voi thum vel kan pota minute som vela hathi kulin ako tlang ka thleng chho thei noi lam ka zuken chuan ka thian te chuan achan ve po an la ron thleng lawa instructor te an outdoor tour zong ho lon ro khalung kha polin tumem ni tivel tongkam moi tak tak ngai thlak pain ke chu kanui var vara kan regiment ami howero kha chu ke ai da in an lo ha achan chu ka safety rope atang khan min lo pot char char tlat pathian hian kan phur zo to komba khi harsat na min phur tir ngai lo ti te ka muchuak midanga ya tuarna sabik van duai bi kin ti te mani in khongai na te hian engra thrama achuangai lo kan threom tor na te kan nat na te kan ril ru ha na te le kan re thei na te hi kan ring nun khal ngil tu ani sia ma se pathian le min mangai tu kan chung te puina hian kong tam takin min chok theiani army commando training chunga soi lo ber pakha chu lido jumping hi ni ome lido ti hi italian trong ania tuipui kam tinania asap trong chuan outdoor swimming pool tepo anti thrin bok commando winga chuan lido hi training na mun pakhatania manin rin tok na confidence building nan manania rectangle shape pania awang fit som rukle adung fit zavel niin athuk zong hi athen laya chuan fit som thum te ani boka lido jam na hi hedil chunga hian steel structure siamania asan zong hi fit nga vel niin chumi chi pa chuan thing phel a hlai zong inchi som ni pali vel ando pheya fit som li vel zeta thuyani he thing phel in do chunga hian achan vevela step pathum om boka carpet sena khu vek kania chumi to pa chuan thirban fit nga vel lon chho na tur om lea chumi chi pa chuan hrui pui a in thlung mar pung maya alaya tak chuan ribbon sen a in tar wang boka chu ribbon sen zo na tang chuan ngil taka waya a hnuai fit som nga panga zeta sanga chuan atensona tlak thlak turane commando course ti to ten min soi thai ber thin chu lido jump hi nia soi turatam ve em bokane mitam tak ram tuile lova siam tu le nun na hial an chan phana mun ani tlat ma se engeni ve vai ho pon an thei chu tiril rupuin kan ma chon ve ta kan instructor ten ti dan tur demo an han neya minamai chu an lo ni hau lo country ru ke me ma chuan an tlan lon zoi zoi maya mitladon in kan lo thira mu nom takane khamilai vela instructor te ka ngai san zia kha tun thlengin hala relo ma se mo keini walung mole beng tlalo ho kha army headquarters in instructor te chevel en tu ringota sumse ngatir kanemiau silowa mani nge in ana ka hliama kut nge ya kanzen ve angai sia kanrin helwang ni mi lovin kanti angai mia wane angai te in warming up chi rang rang kanti zo hnuwa trianin kop body pera ti turane wangin ati masatur in volunteer an han zonga sipain zirtir na ziak lodana chuan in volunteer reng reng lo tur ti bo chiain ka ku ding lam ka pharwa maya theini selang chuan ka thian pa chuan kalula ka du ti amit menga tangin karing thiam thei ma se atlai zo to kan ming anron ko chuan phur mel takin starting point chu kan pandun ta course run ma a kan senior te thil min ril kha kala renga ti tur thau thawania atir lama ti nge nge tur achan chu ahnu khoya ti chuan a huin anal to lutuka che chuala hlau om antia waisan wanga ti masak tur ni se chuan ka hnung viau nge yang le commando go anti vele tuya chuan kan zuang thla in chung dung chen vel kan hleu hnuwa bana chuan kan lonin instructor te ti dan zul zuin voi thum vel kaizat hlepin kan han thruwa kan thom hno le phei kho ka tang chuan tuya far tlua maya
chung lama fit som nga vel kan han lon chole ta alati thei khop mai ma se chi patrang chuan boruak adang tazar mai thila chu athovuk vuk mai sia kan ding far tlua mai boka nuailam hanenila mulkhi ading sung tre pane kan zo phei tur thingphel la chu a hmuna chuan du'a in alote in asei box sia khupi asai dar maya kuta thlan dupa zuna chuak rum thei mole thingphel chu khup sai dar chung chuan ka zo pheya engtin tinemo alaya step chu ka thleng ve mai ma se step ka han lon don chu cheluk thei halo neya bokwak chungin step sang ber chu ka thleng ta tro ka achan ve hala om engtin tak chuan zo chua kang mo tia ka in ngai tu lai chuan hnuailama mi ten ngai tua na dang an lo nei niom takane instructor housing a po kan hlau ber mai senior instructor psycho a kan ti mai thin CIJWS avaireng te a po instructor lo ni reng to chuan hey commando aron tia step sang lai bera khan attention in ding ro aron ti tapek bokwak chung po a lau to na kalain nu te au ruai mai acha kom rum to lau chung khup sai darin kadinga kadin na la chu abuang luk le ngala ma se sipai hian mi motivate dan an lo thiam zia mai chu ka hrethar le ta mizawiniem haron ti chuan kangenga chun ngal zar maya mizorama kum thum kaum to a hlawan nei ka hrengai lo I hlawem aron tia a hlau zong chuan hlaute reng mai ma se tribal lung lian a ko chuak tlat no sar ka tia ani chuan let le ro aron tia atira hlau le khur chunga ka bowa pheina khan hlau nei lowang mi in ka kal pheya tuna tak hi chuan leicha ra po zuang thlaro ti se ka ngam to ngat mai sala mizo lu la nam kan ni hi tribal lung mol ril ru achok tho tlat tolom abula tang chuan ka zo pheile ta step che ti vel chuan min ti boy to lo asang lai bera tang chuan ka in report ta commando reporting ka ti rual chuan mizo tlangwal hlau nei lo ka ti tel tre pane zuang thalowin proceed aron ti chuan thingphel chu hoisang wa chungin ka zo pheya atopa chuan kan lon cholea lido jam tak ti turin achip chu kan thleng chhota achi patang chuan alo sang fu maya leilama om ka thian pa sikpa chu ka mute ran tariau maya khonge ti don rau chuan ti wat teang asar hu lai no ka huai se na thar hian engchen nge min dai don ka hresi lo tiril rupu chungin hruize na chuan kene na tang kopin ka wai pheita rinai da in alo ha thla ka ati masa ka tang chu kalom le no khop mai hruizen hule na la chuan a hlawom dan tur chu ka hisab thiam ve tlat ha thi kulin ribbon senom na chu ka wathleng thei rama ka ke chu khai thlain ngil taka hruya wai chung chuan commando ready to jump sir ti report chu ka pe a instructor chuan commando jump ati rol chuan rifle aron puak khok ruma ka hruiwon chu ka thla ta jump ro potilo se eng commando thama hian hruizena wai reng kha theidon heklo le thuoi taka ahun antia jump mai kha ahim berane tuitla hian an thi don hian chompang kil khor thleng an ngai tua chuak vek thin an ti hi adik ring ka ngai tua hnem man ne mai thli hi zuk fai fuk wang theiamole karibora kapil wanga ka hleu chua akama ka in hai chua chuan ka ombor hi anangut nguta kalua hai boka kalua ka chuak bura ka ke kor chu lelama a thuina a pe veka ka kor kil atla fai vek bokane achan chu katla khan ngil takatla lovin kun deuh zongin katla ka tribal lunglian huaisen na khan adai lo dewani mai thei ngila chuan tlaila anat vak ton lo nen ma se tlak chung kha arei ema
piang thar chiang kwang lo tan chuan dak na tham awm man tlatalom kema to ka soi ve fo thin chu khovela commando le special forces thate kalawthon venual to India ramin kan tluk lo na ka hrebik lo India ram rawa notice mi te hi hetiang lam kan ti mi bera notice rawa po mizo te hi kan te ber lo to pang ti hi ne achan chu eng special forces training ma impact heilo pian pui pasal thra hi mizovin kan nei tlat special forces training nei mi alo kandar fengwal assam regiment le assam rifles tele kaneme p10 special forces kum tam low training to te ti thelo tur hi an lo ti le thei tlat thrina ne le heti chena hian du tok le tari photila NSG le firfiak me mi chungchang tenen le peka amor kan bok to don nia